Jesu Christa ukela ke liu pastor ko mu ulie thomi ko petezanu nipu kershonu ke pekro ke ba pete ke lucia we uko ke huti honu Dr. Rukovilie sats pastor bu nipu diebie ke zasudio eno nisakozo nudi baza sesata che japusebu ke therdi puti selidio che todie che per e non li so signo che chaketse e no rokozalie mu pubu che chatse che tsitiki che do uko hasebordi che mu che li ko lari sa pubu nipu tejesuwe punye se che wasie che pesi che tsitibo e non li serhovino bundu putiselido che uko bu che terdi putiselido Jenny Poo, the persecutor, Liro, Corinne Miko, Kenyo, Pengu, Bananukera, Putsagi to be about Liro, Kepeleno, Lubagata, Corinne Miko, Kenyo, Pengu, Bananukera Kato, Bono Hakim Hedi to be ba, Kids how no. Hemo pekiu biepe showata zori teje se tsakemo kecha cheba ketyo kipua o kepenyu vetyo hebu loketyo tsapua tsapie baketa hesibade siro tiginu loketyo ki supie heuheleketyo mengu ke lodi
he jido he mo peki hao nunu me hi me lo do ya siro jido he mo peki hao lewa ta zori he me tyo tyo mo ta tyo he mo peki hao nu lu ke ba ki he pie ke me si ko tu me hi me lo ba ya su he hao ro wan mo na he ngu li ke tu ce phần ne zhe la zo si di she zi li ke vi mo hao ke hi bu me zu li ke tu la si ro he la su ce se ke tu se u ke pe ni ve zo mu po li te bu kem he di ru fe bie he zi wa de se la he nu te pu si du ya he ce pu hao nu ke ba che ni pu ze ke pe che to ke tse si ba zo ri ye ngu di mon pe le di lu du ya zo tse la de ri he nu te pu to ke tse he mo hao nu ban ne mon ne vo ni pu ki u nu pu ze ban ne ko zo ye tyo he mo ki hao nu mo ri lu nu ba ri he bonitse ne tuya ke grila mona ope teri kristai mie ke zoke tyo bao moze ta prezo tyo sidi wetse pu nu ke baki ke viri ke shori tse ke wako jakra ngu pre lie zo tyo ipo die ipo wo jabie pe te wo tse ke liu tse je Ugo kanur helidi nukechu uge penofiki umejimaloke. Hego pateko cheri kesu. Hego kruhi koyar kerguze tiagaza. Kacha cheketo karhipu Jehovah. Nkekyengu kemeje pokalaga jepi hego tsidi. Hego tisaza ho hangule kasakalhunu tom limozo sheri. No heko ka tatsokolari heko ka job vasadi heko ker gozetio heko zalabudi heko buche dollar pinunu nrasudo ka zala anipu pejat thorwe heko ka tatsmewe nipu heko ka phuma me prewe heko ka tatsoko heko puka kragle pumo boy mojuno derino soko nguri nguko mottuidi no poti pette gonu hikoro guya kasakola mpe jiwa ni pu hiko lal sudiodi ani pu hiko rimodi moduno prapisia deri hiko kal hunu kijubu hiko tes sebadodi hiko te hiko zamu hiko kal lobyan tsakazono hiko kapen tsola ko mokola no hiko ka jo vasuchi 아니부 이거 들이 사모로 nke 크로사모로 마시세모로 이거 다츠무 이거 찌좀 모들라 너저 도리 자벤유노가 뱃대고츠디 너미 부부가 저거 벨레 쳇배 니사서 미에 부부가 저거 벨레 저거 대부사서 아니부 이거 보시디 Hekepelem Hubie and Kasokajima Hodi. No Hekolaki deposire di Calvary Cruz Ginu, Hekokapumalan, Jipe, Kupi Hekokapuma Pupi, Susikata. Nipu no Kashuki Kolidir, Hilashi Hokoshet, the Meru, Samadakata. Hekoba Krapes Sudi, Anipu Hekokal Hubie, Genum Pinus Sakali. No Jape Pitini Trupet Tetji. Jedoha temeka kra vulnuri vul pete vulga pekole shudi ukiti ki nuri online nu gazedin nu sobato tetsuka kikitunu vurnaga pechino shiri jeha gazedi ka pekodin nu sobatiru no soko pete kori zebali di jabe gotchi shoro temeka kra nipu
Poti bavado pomakare haka bengu kata herkamera tsazeri. Chamo tatsame jala. Vodi heko zaka pekroto leko maribatu e nipu. Temeka kraka tsaka nutsari ka tsiki nushiri ki tiki nushiri ba. No jabe soko tsadi no soko kruba zoko to heko peledi. Anipu heko soko repian pelea. No tanutu ka pelu heko tsadi. Ugo bu bavado haunori. Nzadi rili unik kili tsuchi. Katsaka chekol hamisya tsadi banu ka ba kuburi. Mengu ka ba tuidi no jabe heko tsadi heko tsaka tepu tsadi. Ugo bu ugo ba ugo zonori. Nza tsadi me hima lozo bali chi. No jabe heko tsuchi. Anipu shiro. Heko katatsimizo gatala. Temi kropo patipo makare hako hariro kali simodi. Vok krevito demu. Non rupuna nusuko nuri ka sesadi. Nusuko ka super tosadi. Jesu Christa moros sudo gata. Ugo bu nrokradi. Unucha unume jidi rim fepe jile gatola. Vok krevito ko nucha ka meja ka matasakali tsuchi. Anipo shidi heko buka zedi ka ready. Nza cheche heko bun rasuche. Mun lano he kasidi tsasadi. Lung presa ka lime tsuchi. Heko che do. Nipu, nkar sunuri, nkitu heko ka pastor Dr. Kovile nza putu to ye. No pokan hele pokat dalidis po sedi nza tsakame ye vorzo tsoko lampe ye. Anipu no pubunu, ndiye karhe di rup fadi ko pe nyoko nu. Sepe tulasidi, miye popo kizaboje do hanuri, nchazaga sabe ka chuchali de unidi lap pele ke vi. No nkitu uri kusa, Mohego karne pate ko request ka liu chi. Shoni pu ki karalizu kortho. Zali nun zapu chi do de ko do zova ba. Ni pu no jabe ko chi. O ko bori ko ni di zapu chi do ko zo tui di. Ka thomur ro pu no zapu chi so le ka ko pe ko chi. No shi de ko sen za ka mi yili chi. Ani pu he ko chi do ka hu chi no ndie progresa he pro so shi no shirin ndie prosete. No jabe progresso compogi sasa jabe puritsasa jiu shiro jabe endo ndisa ko bazase de ko nuva pemesa ka ba ko tasa ka ba uritsasa no po chepe ko sasachi ka kipu heko je don ker shuno vodi ka pe ko kale no ma promaza ka vi pette be heko chaga za heko segisno ka tsaka diori nzano ka ngulasne di teme ko undi di seler di ka ngulasate jabe unidi khakasme patte ko tsa mo jabe ka ngugale kompong isosadi no hako hatsaga ma sabe nzatsaga me yilichi karhipu heko to heko tsa heko no shuko bo patte ko no mbo teriano no talaka jo heko zabadi jabe patte ko tsadi me popo ko jabun thedangule di unidi la pregali me chichedi jesu christa heko lagali ose karhipu jehova kinu ka krata da tsasowe amen. Jesu Christa akarla ke liozando kinise pete ke luse yawe eno kitungu thie chika mu enoli ririnyo unye ke raja ker tenyen he ke mesaki atsile u ke huzanu kinise unye pesisa mu nye pejiri chetasidi metsu pinguseje ugo pete ko kinino je da presida mo nye peje pedetse pratsike vor enoti sonise ase hyome ke raja ker pengun he nipu generalite tenu shokile tindu ulie thomiko utsepremiko vo morke shoko mezasa mo ukotseke tepu kesela kikre ukihu tejesa vorke to tigonori kikrula chabaje kia tseketola pesikesa eno rekitulie mu enoli kevisetu lijitu unye nyofa eli krilabinyo mu enoli kevile binyo mu late kechuhilie kire unye nyo niki hetu kire keraja me fe dien he bakinyiki uko kihuki nunu kemesaki ya tsudoya kechanu kikruvar krabaje Good Friday du Junior C ko khwerba kitola so hi bapingudi putigi chali dodze kitose Junior C tproko pete pesisa mukiese yawe Keraja me fe sen he badiegi
baptism class ba ki tu se zulu chakile ko pesisaya ke hu pori nyeza khasele mobari nye pe pile di baro baptism class hanu vorle rivi ke se pesisaya we uke hundon hichu ko krotho ke za pu nu za die ki perinyo tu nu dilikevi razabatuya romiko theta keretinye nu die botsadi razati pebatua razati haunu taste buds cornerstones mu seekers class no kebako razabatu je dikepu koliro eno kejake tu belho eno khotu richa eli ningulanyo kromo dr rukuvilie eno li kethosenyo mu eno nisalie sira razati hanu je tepeola government kitsa SOP khasake bako meji menyo di kepe krokito suri nichuko krotho kitsa tinu sepesisa raza no chuketo ko ketsa japunye baseki ki hukinu nu tetsunu judado mu ketsa zapengu du bathethagi tetsunu nu la kitiki nu vora kito sedi pesisa ya ki hupuri razati haula chaba mu nyenyo chuketo ko bu puti hakori rakraba je dise pesisa yawe Palm Sunday du tenu ko krotho khwerba kitola chedo ki hushie tenu ko tse prepetebu badi chali dodze seche di nyeko kise yawe tie ki hu ki nyonu eno ki vijen mere nipu diese japu tsesetyo Palm Sunday Good Friday mo Easter Sunday ki huchie se parbate vorkeze nipu jad nye Palm Sunday nye eno ke jaki tu belho ki hu ki riu mu ki nyunu nipu diese japu tsesetyo ki hu pori ki hu chu pile disevo me hosa mu ke chatsabadi vor japu no ke pekroche di pette ki se yawe nipu leto mu japula dikon ke sa kropo parlete mu uko pette sunu ke nise uko pesisa je Dr. Rukuvilia Pastor Bu Sherdi ukola teja chasdo niko zakisero niko pejiri haki college enoli vizotu nyo kromo eli ke sonyo ruta enoli jesitu lijitu eno medoselu keretse eno vishitie mere mu eno razuvolie mefo Tie, Ukraine, Jeremy, Gropo, Uke Penyofa, Lietono, Kakrihido, Uke Hu, Capelle Kelunu, Uke Hu Crudodi, Cafecolie, Mu Ugo Kakasala, Nico Pete, Pege, Capenyofu, Japinico, Petets Tiene, Alcatolisipo, Prelie, Diogo, Gaze, Gachatsudue. Sutue, Dikon Miri, Halepe Suya, Kajamie. Die kenyetaya ke momie zudie chata ke momie sekiraka mehuya ke momie morsho unu mejdi ke pele ungo ke chu teze tase tu ya ke jami morsho uko reliri mehoperiedi u ke pejo zero ubu dikon tje dikon fukuri simye suketmie metha meleya ke momie Menyo mu mapetenu di toya kajamie fumorosho. Di konbie ukimie po rabi kenyimie. Unyonyo mu ukikru meza menyulia kajamie morosho. Siro di konche menyo keliemie. Utavili di Krista jisukita ukepeleunu tefu selia. Uko kenu rebadi abu nipu kika kruchadume. Que crie que me soigne pour que hu que pelemi ko cruhi que tu la tie no que pelemi vi micropo que dabie que hu que tu lampe jouer que crie pour no ko que lie o ko que dakelie o ko bu
puti hai ke tsupunu nja putsu to di uko ke lila ke thejipian ya ke khe ke masaje pu uko ke nu domo zodi uke lusedi nja putsu to uti ujasedi nke hu krutu di udo jikelie upe pikelie hamhogi no ke kruke ko thaja khasuje ke khe ke masaje pu nkinu ke vor ke kruke ko nguke meje semodi ni pu hiko ke vike ko hiko pa hape yu hapuri sedi mhojunu liechele ketu nke hu kruli ketu hiko ke vike ko bamo ani pu sala hiko nkinu ke vor ke kruke ko mengu nthe zafudi chedo puti haunu shiri nkitu mi hako ha ke lusem mhojunu vorje no nkinu ke vor ke kruke ko hasim halle kasohra kasari ke pelle ke su sedi uko ke lugi chedi uko bu nyunyo ko kro nke hu chatabie ke pelle ke lu nu sedi hiko bu ke ze nzaputsa nzachike meye ju no vor ke moche nzabu ke shu tsabali ke tu ke kro ke ku kapie the no ken heke dakelie kekelie hako ha ke lugi chche ke krike masani pu ju siro no jabie uki klunuritsa Dinipu ke zedi japutse ke tsiti haunu uko pette bushiri ke khoya thajap di japutse seli ke vi ke kruke ko thajari sedi uko ke lugi chuche anipu no uko ke lugi nu thajaka kra rupien ke hugi chutu ke pelle meredi heko ni mu ke thejipien ya heko anipu dikon mi chuke to ka tolasunu puke se heko propikazalie heke vike ku ginu tsoko chiliketu medziliketu hetemi gitu mowe derani pu no kruke se ginu chilike vizo sla heko bavado hanu ni pu mbunu ko krusadi thadzake viko risedi ke lugiche non ke toke ridi nu sedi dikon mi fupu ke chathaka ke sa hakonu heko buke zedi ni pu tsetsedi njapu chilike vike kruke ko thadzare khabie pato hako mogi chuche ani pu chedo hiko oko ke lula ke thejipian chudi kala ke le Jesu Christa zanun ki ke krumu thaja chayawe amen zapu chalipo kikha release krotokinu renalido uko tsike washe dike puti Dr. Kuvilie satsa pasarbu puti selido
cái chế tali cái gì vít chocolate cái bên nhau phải bê cái bên nhau phải bu giáp bê như có bê tết thiên nè cái có liệt thọ có hồ kí bùa tali cái có mình xem người à tali chế à cái có share hagi thali liro microphone nó chỉ đi bị cái gì à microphone nó phiêu mà dân nó thà là gì cái rộng nó tụt tụt thế là rồi thế đi cái có tụt thế à mu như có cái microphone nó priya gì 아까 잡아 틀리죠. 그 크게 산유부 너 해고 제바디 해고 누츠게 맨네비에 해고부 그러니까 토케 히디고 렌들리기비 그 크게고 세 해고 츠지 게투 그 토케 히디에 뿌게투노 그 크게고 그 테프 그 고사 츠지 지수자노 차여웨 아멘. 오고 부티크로포 vake tatiki uramie peer metsa meri thalau idi pudumo kisi union minister of work tsatiu no timigo merise bo work to chau no tsukama saketsa do chakugo tsukama saketsa chakhego harak bo tetsokropo ken heridi tsukama satsepe jeketsa timye karotofdi不 welcome 这个这不是给你这个这，我个都是皮肤个这地步，而个吧。好，类似的我不是个是，个人收入，个人朋友呢，就是不玩个多，这不是个这，我个人古面面的玩个多，他们西莫多夫把个这地步呢玩个多，这不，我们还呢，就是天玩多里了，莫哩。ugo lemo tofa ba ke tsi bunu jisu word oli ro ugo ki to si ke tsri rakra thawe jisu e pu word ke to je mo asan hi word ke tse pue pusmo mu pue pus ke tse pu pu thozo ri pu tisu simo pu zo ke mo she me puri pu tisu simo ke tse ke thole shulu nguli te chulu ki haki micropo to sem saya u ke tse mo ri jisu word to ba da ke tse pu prabye temi ke do se to ke tse ugo jemelie te jeri sia union minister of work tse pu work to tiu pu se di ugo bu
ti so nye se di oko ke lu ro tsu ya ke mo oko bu tsu ke ma sa pie tsu pe vi pie pu ze ke lie tsu ji su e pu se ke tsu pu vor ke to su oko ki pu lo si mi pu si mo si pu zo ke mo she mo pu oko le mo to fa ba ke tsu ti pu nu vor to ke tsu pu se deri ha ke ki pu tse me ta ti so nye ti te ke lu ha oko bu o do jili vi ke tsu oko pe nyo fa pu ti se oko tsu se je do oko ke ze di tigi ke lu ze heavenly dwelling tigi ke lu ze how ke ze ke pusen na vo ke tau ke sho ke hunu ko tau vi pra lu po tigi ze se di oko ke zalie je do ka tole se ke prefer prepare oko ze ke za se korean mi ko ke new pengu pununu ke re o ke penyu fa ki zunu fekiu mu ugo chmo ho mu temi jese tsgomo fekisu sedike me zgese ngulie mu ho prokasiki mapu amhozunu work tu temeta juva langlaksunu mission field nu pige tsutiki pilie tsezunu tiru requese di hego microbo hego tefu seri hego tenju separdi kitie petubi ba ugo microbo ti setutu tu zese nyego ledaje kisochin hadu le di hego kreba de hego zutsli di hego su tefu seri ba kepekroba di sibaru zetsakin he zura tirvoda shidi hego kisola shidi hego kipi ke yezo kropo tsa shezuri sakimhidi hego ki hego tentu pike yela sa zpo ba ko mo tatsapu nu tsla sa sidi mi petekre sakimhi ke tsapu tsidi hego kepekro mu haule madi uke penyo fu uko kunyepo uko kiza hanu ke lu uchu umo se tsumu jese tsaketsa how bamo ta ke to mori how dopola zo ke temporary zo ke how less di vo feki je fesu pike yeba ke uten pike yeba ke mu tir khiesero tirasero pe pafwali vi ke mori he tatali vi ke su lepie leke sadi uke penyo fu di hakuri rakka sabawe tigi je ke pushili ro tigi ha mekakari atigi ngumo ike tse pudo ugo mikropo vo tigi ngumo da ke tse ka chatsaba di tigi vo ke penyo fu ze vo upekie ke tse jeri ugo soko shi ke tse kropuri sia puto ke hu tse zori pol die hau pusa ke tse korin me ko kenye kere kenye punu no kere uke penyo fu positil hasegi ko ke tse polwe su zepu derim hakakra puti putsole kenza ke tse mori pupu puketo su po pupuli ke vi su sepotsri modamo kisi deri po hakakra ngu ke tse zepu deri po suko zepu mo ke tse oko ngulie tigi zepu shiliro tigi ha teze oko unichuki afu teze puzidi ubu zejude ya ke tse bahuri teze shiki mi ke tse kropo rakrabaya tigi ze tiago kizunu ke luha unichuki teze pupe morin hichumi ke vope zewaya ke ja zepu mo tigi ze ke totu tigi ze hau ke pele mi pete kunyepo sedi u ze tsuketo u vie tsuketo u ke penyofu ke sepie ke pele mi tsukeshe viepo korin mi ko kenye pengu pununu se hakim hosliro Paul ze muri chirieta le ke vikiu mu o ke penyo fukinu ke vor o ke penyo fukha ke se ki su sedi ke medze ke se nguli mu ki di to ko tsmo hau chirieta tuka muri ki di hau ka zta tuka ke zo ko mo hosliro ke phumala ke phuma ki zunu vorda ke tsla o ke penyo fun hatosu bi pesho bi perua de o ke penyo fu punyo Jesu Christa ginu su tsaka me zelasa dere oko kizunu ke lue ke puma suze ke perhietu zo mu kizunu utse umo hau chirita le ke vivi hau o ke penyo fu punyo Jesu Christa ginu ke ko khalapi oko tsabata zori oko bu ke puma hau wa sedi mori ke puma bu bi pesho wa ke tsa hanya hau sedi bu kivo lo ke tsala po hau bu chirita to dere ke kripo khalapi oko tsake to po pusake tsa ngulie
我车么好嘎子的呀，个这不是么好我是里罗，个这个日子的，个些个子这个时代呀 ，accident 这个时代个些个子的呀，莫瑞还的路巴的，我个路巴的个些个子的，是的不太拉子的呀，个这木脸。莫我有个这个 COVID-19 好 work 个这个，他们个路个没脱着了哈，个这我个苏格瑞克拉的，我个朋友夫什么里罗，个这哈个瑞来拉巴个这地不车，是对我个 microbe， 其实好这个可知道多。microbe 哈努个 microbe 个不被查过多 ，dairy 不都个不吃肉哩，我个节日的里个为他么好吃好吃的，我个朋友夫或者努vol好个这，我个朋友夫个 grip 胃过个这不，节日的里个咯，个吃吃不是的多个多胃不是，我个这个多，我个 grip， 吃么好个不吃肉哩，好吃多到是多个这，好把里跟着说个这。dairy 我个kusuku punu verse punu ker pe khotsa mo hoseliro o ke penyo fo give ko ke tsupo how give ko ke tsupo ke sese to de musu we ka chache o ke penyo fo zedi di to ta to o ke penyo fo su sedi po ke pele me ko tsa temi ke lunu mori temi ki zunu lu vor ke tsa ha ke me ye to tse me ta o ko bu tse jese tse ke tsa how sedi lupa ke tsu mo deri su o ke penyo fa punyo Jesu Krista ki nu su tsike dipye timi ke lu ke vito o ko po prime ya su we o ke penyo fa zedi lupa ke tsa o ke penyo fa ki nu ngu ke lie ke chache po zetu ta ke tu ji rita li ke lo su sedi po zed lu ke tsa su po se o ko tsike tu o ko ngu lie verse kenye nu o ke penyo fa se ko tsese ke tu vi hau Paul we se di o ko feminine di do zeli ya ke sa ke mi di o ko o fe jeli ya ke sa ke mi o ko tsese ya ke sa ke mi hakim hi di o ko bu tsese o ko yali to tse jeli to khabe o ko heli to ke tse Paul we pusa mo ha o ke penyo fa to ke se ke sevie ha o ke penyo fa to se punyo ko tsese ke tse vi po ke tse o ko ngulia how Jesu Krista pelle ke li ko how sedi ka chache o ke penyo fa zedi didu da do there Jesu Krista sili ko mo ko Jesu Krista sili ko mo ko ri cherieta le ke ho how muli to there is su ka chache mi jenu tese to da do ke tsa mu teri tekri li ho ke tsa tepe zili ho ke tsa o ko su muli verse senu o ko how o ke penyo fa kinu how muli ta li ro Moro ke penyo fa how kapio ko tsata liro ogo methosa li lode ke tsa pole pusa mutemi po shira putsupo mo su jirida di siliro kikim hidi ke du mo po kikim hi ke tsa hipo sela tu mo ke tsa ogo ke tsore tu mo kisi de ogo penyo fa khasa ke tu kapie po ogo ropfunu nu ogo zeke pe kro mo ropfse ogo gi tsaka sa su hesa ke tu su tsasaketo musu gino ko o ke penyo fo kakesevie su sede pose ditu ta keto su ngulie Jesu Krista ke shino nu hilashikata how mo hosoliro o ko tie o ko ke lunu kunyepo o ke penyo fo zedi luketo dita keto how muke metsukuli vi Jesu Krista ri po tremo trjit tsfdi ki zunulu po Calvary ginu po gua po tsubi krua Therefore, hilasher ta ke tsa o ko su ngulie. O tsa o mo hao Jesu Krista hishikili tu e, o re hishili tu ke tsa ke tolese o ko kipusa. Mo o ko hilasher ke tsa tiki chirieta li ke lo te mo su sedi o ke penyo fe sedi lula tu o hilali tu ke tsa hao pusa. Hakit he depo redivota tu ka. Mori o ko kidu bo hipo tsefedi lutu ka. Jesu Krista risher ke tsa how me hosoliro Jesu Krista po ke shin nu risher ke tsa tiki pushi jigo pushi le zo pushi jigo zeti ke tsla zo puri pushi jigo shile zo mo anu ko ma po ngukeli o ko rilashe ke tsa sunu o ko ke hutseri o ke khimi ko shilali to ke shilali to o ko ri hau badi o ke penyo fe zeke pe kroketo Jesu Krista po ke shin nu rilashe na li ro Paul le pusa ke tsa skim hidi o ko ri rilashe li zo to
ogori pozedi hilali zotu ke su pusamu hilashir ke su Jesu Christa rebizo mu Jesu Christa ginu rebi ogotie muli ke vi sili ke vi mu sedi ogo chakate fuli ke vi ogo su she phake kritu mo mu Jesu Christa hilashir ke po phashi ke kripo tsedi hisheri posijimi ko bu pushili ken zda ke muri po puto po introduce la pe pushiji ko tsala mo shoda ke shi ke titsmo ogo ke siliezo ogo huni ho musa ke tsginu ke shigile mulie ogori kunyepo oke penyefa jerieta ke to temo ho zdadi po ogo bu rila shigili nye po sedi jerieta le ke lo kapie ogo heke senye ogori sakimidi ogori ogo ritfadi oke penyefa ze rula ke to mulie Jesu Christa ginu ke penyefa kemer hausedi ogo tsa tigi pozedi luta ke to tigi kachache pozedi luta ke to ke ni kemer hause ogo tsa tie ogo tigi ze ginu ogo ke lu hau define sali morsho ke tsa tigi ke lu ze sedi ogo ke lu hau je tsamorsho ke tsa oke penyefa tigi ke lu ze hau we papo present pokim hi package pokim hi di je pe ke ripi bagat sumudi ogo bu sedi tigi zorali ko sedi ogo zorali tsaka ogo bu shidil lu ke tsa ogo penyoferi pomedozo tigi je ke kizno ke lu hau ogo chisse ke tsa ogo su sipre dopi krase ke tsa ogo su sipre ogo bu adi kizno lu ke tsa hau zo nya ha hakisa zo nya ha 하시바 뭐냐 그래서 레달리 비게서 무리시디 게 루제 vacha ke luze ke putali vi ke tse okotse deri oke penyofe sje ski ke vi pose okotse okote okoke mura mo hoseliro ke luke vi je pusheliro tajaf vidi lu ke tse je pusheliro oko mi po tskhye seba ke tse mi po tavi ba ke tse lupe vi ba ke tse po o hani ba ke tse morise ke midi po ke lunu vi ke tse sedi po vietsa ke tse punyo senyu ye kra ke tse puchunyo kra ke tse mori haidi po je vito ke tse tsmie tajaf veli ke tse skinu hakar tse pampe pirita ya mokisi ke tozo hakopete taja ke vi o ke penyo fukinu ke vor viezo ke juno ke lu hako sedi unni ke tu o ke penyo fu tsupio ko tse ke tozo deri timi ke lu hakinu pathala mo ke tse timi ke lu hako pette juda tu ke tse mi po pelle gisi ponyo senyu ye po junyo line tse future vi sezo zo shiri sokori pette juda ke tu Mori ogo tie hake vi kesedi ogo vietsabazo shiri sokori zita ketu. Oke penyefe ogo boko ki zinu luvor ketze hako ginu ogo telatsimo ketze deri hako chipa ketze su se ke luke vi ke luke sa ke luke vi po ketze oke penyefe ogo kipu. Ogo tie ki zahanu luba ketze temi kekra Uni sedi luba ketsa oko seri nguya so zeri siya. Deri seri bizo ko mo temi kakra unu kemejidi luba ketseri ngu. Temi kakra ketsa kena sedi unu kemeje opi me sidi haidi luto ketseri ngu. Temi kakra oko chedo ke pekroba ketsa hai ketsitinu zo shiri. Ke krira puli kenza utse premier mikrobo zo shiri ke diwo tiki putosi ketsa oketuo. Ke du tiki putusi ke tse ke tse dodze shi ke tse ladybug ke tse badu temi ke kra ugo social injustice ya hakim hi ke tse zekese hakim hi ke tse perhidi luzu ke tse badu mori temi ke kra victim of corruption haputu kemo tetunu dum hatsukemo hakim hi ke tse zekese ke tse hakim hi ke tse badu Morete mi kakra unde kete mi upese kete ke luludi jak prato kete timi kakrari badu. Deo ko che do ke penyu fu dipo rakra ka sasake undi likhe kakrila muno ke penyu fu tsukase kese oko ke lu haubu haki hanu pothelamo sukobu pothelamo suko sosedi oko zetsmo oko zeke those tigi ke chache oke penyu fu zedi lukete susedi oko zetsa
ogo haka luba gets how potelamo how teriu mu potelau irimo gatozo oke penyefe puo potukemo hake shotse gets soko puo social injustice ya more corruption Mori mi pesse che mori poche pelle mi ko buke tsuken nutsidi me hume jeto che o che penyefa hakopunimo zo dere ogo na ke puke shiki midi ke puma ki ju nu luke tsala hako ogo ke mura chufatu zo dere hakobu ogo penno wali ken zke hakobu ogo sukro wali ken zke o che penyefa punyo Jesu Christa ki nu ke sesa mu po servizo como ogo bu vodi pozel tututa kitu po chari paradise che sepio go tsu ke tsu vogato ke hunu ko to po tigi kiki mishi ke tsu ke chiki zivise tsu ke tsu shike tsu zekropo ogo ke puke se rakraba hakim he ke tsu tetsu ke zivipunu ogo zevudi tututa ke to o ke penye fe pu o ke penye fe ke utsuri po kunyemori kunye po tetudum hatsu ke to God will bring justice iketsu oke penyefam hapette sevori por hiputu no khalasa ketu mogo ke pukerli rokerli verse kerenu hori ketu yupo ke putu dere oke penyefa haiketsa tsepie chaka sepie punyunyo ko tsu ketsa oke penyefa ginu unilike unumlike usrhidi oke lulu ketu dodzke ogor kidza no revevor ketsa ogo tsumoje hau setsef ketsa temo hawe puti hau doyo pozo ketsa ogo ke lo hau se revemi pozo ketsa puti doyo poje hanu lo ketsa deri kunye po hau pamo daliro oke penyefe pokino ke vor ka chache ke ri ju jirida le ke lo su sedi ogo tsake to ogo kipu muki dzunu ke lutiki ogo bu su sedi ogo vietseli ke vi o do dzeli ke vi tigi sedi o dzeli ke vi o ke penyefe puti kapie timi petetse jemelie die posedi japutse ke tse per menyo hai ke tse po tsevorje mikakari di hau si wada meche de ache dore se kazala senda ogo ke shekeri petho ke tse doctor mi pu ke shekeri pethodo ke tse kaha tes bamu bakamo sunu shede mu riba ke tse su pethoso to su declare tse to dero ke penyefe ke tole sunu puse ke tse kaha ke rites bazo sheri umelu meledi shibazo sheri Jesu Christa sili moli ro su ke shinu to zo ke tse su puse mu ha halanu missionwe me yeko da ke tse temi ko ki zunu luba ke tse tiki Jesu Christa lipi u vietseli moli ro kaha ke rites sedi so hoser ridi patsum halye to zo sheri kunyipu ka zada do ke tse kunyipu uze vimota do ke tse ke tole she pu ke tse la ogobu Jesu Christa ze haupie temi ko kipu mor ke sho ogo kipu Talipo praise and worship tse talipo rakrabaya chedo tali tsupiri zo amade he ko tse praise and worship tse ke tse chedo no zepudi uzker tsbaya a praise and worship leader tse ya yuzu bi se dele po fek ko ke tsala po bu tali satsedi shia mo he ko sound se ya zu rukunito po peshidi aviu kawaya shida wa hatsa peto sei tsbaya kiklam a timing shot target la po a timing param ha ke vaya ke la akipu ni peshia ya ya wa hanor chalitsa monitor no awa feu shidi chalitsa baya di chazu a feu kawaya mutali he go tsvor ke chali hai ke tspo you have turned my mourning into dancing you have turned my sorrows into joy nipu no hienu shoko tsake dipie hebu hienidi ruba ke tswade hieka krago tsake dipie hebu hieniba ke fe tswade iketse talipo seri talitse ke lebaya de tie ogo tigi ze ho krasa oke penyo fu la tsipi ke ba ho krasa ke lu ho pathalau muli ke rakra mu Jesu Christa thejiri potsaka sokola huyali ro tie ogo tsofa ko ha ogo bu uniko ke Jesu Christa gi nu ni ba ke putuka hu butsu zo shiri how sedi ogo ke lu thalau ke tsowa mudi ogo bu how jepa ke kritangudi ogo nibali ke vi tie oke penyo fu punyo Jesu Christa gi nu chakrepie chakesepie ogo petet so wakata tipu nu lude
verse dienu he feke haunu lukabaki he pikemesiko tufa mehime lobaya su he hau huan mona he nguleketu chfa natsalazo sidi she zatalie ke vi mohau ke hiubu mezuleketu la iri pole pusa ke tse mo haunu ban ke tse haunu ban ke tse mengusu e bazo deri haunu bakatse su ke meji ke tse ke krita ke kriu ke penyu ke se ke su nu bakatse uniku ke tse su rakrabazo deri hau kap wa kri ke tse po timi gitu ke tse shi ke tse pol puba mu su kawa krizo vodi ke kriu kapie su mo heli ke tse po we su hipu nu pu ke se mulie deri ke penyu fe po harro we su nu mo o ke penyu fe hau shubazo to shi ke kriu kalapie yaso ke to su o ko mulie mo hau o ke penyu fe me do ke tse o ke penyu fe harro ke tse le ri verse pengunu tu se tu ke tse mulie o ke penyu fe po harro po me do ka sa to se o ko bu zedi ke chache luba ke tse bu zedi po ke di banu luba ke tse po su po ke mengu po harro ke krito mo ko bu hau sedi su nu ba ke tse su modi po ka ke se su sedi lu ba ke tse o ke penyu fe po me do ke tse o ko su mulie o ke penyu fe po me do hakim hi ke tse po pu ke se siro he la su chse ke tu se o ke penyu fe zo mo po hite po kim hi di ro fu pie he tse wa de o ke penyu fe me do zo po purpose shi ke kri ko tu o ke penyu fe me do we kiuga mo ro ke penyu fe haru we kiuga o ko pom haru me hosali ro po tem ye tse ke se shite no ma ko tse ke tse po haru we tem ye bu positive fellowship tse ba ke tse ke pekroba ke tse po su nu tse se de yo ko na ke pu ke se ke mi di ke puma le di ma pe te bi pe sho de sla how we o ke penyu fe how pe kawadi how pe zwadi ke kripo ke pumabu bi pe ruwa ke mo su sedi o ko bu pose luketo su tsasa o go tie o ki dzunu ke lu hau puto mak hu po tapu nu ba zo shiri hapo raka ka sasake o ke penyo fe ha ko pette chi pa di ha ke vipo ke lu ke vipo ke sepie o go tsipe ba wa da ke tsa mo hau o ke penyo fe tetunu tsasa ke tsa ke nyuri ke zuri ke siuri si ke muri petela mi petebo haunu u ya nigeto o ke penyo fo tsepie punyu nyoko tske se vipo verse soru mu teta hakiha me holasna ponle puse ke tse haunu luto ke tsitiki we o ke penyo fo ze ke pechito ke tse ke mi idipu mu Katola sava chai ke jago puke tsa haunu luba ke tsa suwe o ke penyo fe ke khingu ke meju nguli ba mo de mo ro ke penyo fe ke penyo mo de I ke tu pu ba mo si Derek haunu o tse se tsa ke tsa haunu lu ke ba ki hawe o ke penyo fe me do si tsili ken tsa ke tsa ngutsili ken tsa ke tsa o ke penyo fe temela ke se su ngutsili ken tsa ke tsa su o ke lendo no su ri si tsili ken tsa ke tsa su pu shi ke tsa la haunu pu to do po hito zo shiri kunye po o ko bu su si tsili ke to ngutsi metsa michiri sili ke to nguli ke to o ke penyo fe su chake se sa mu po kunye po o ko zevodi su nu o ko bu pu ze ke se to Tieo ke krimye Uce premier que chez nous religata ou que penyo fe zebada que te mu okori kunyepo la vodi hakopete ze que c'est toi mu bible no puxe que te microbo jisu vor que te tiki hibadi jisu ze que c'est toi there is so kori pete redida to so ko temo su sedi holo que te su mulie so ko pete redida to que te Powe hanu pusasa musamidi ugo pete ko shiri kunyepo o ke penyo fuka ke serviesu sidi ludageto o ke penyo futsebe o ko tse verse tefu mokere haki moholasana verse tefunu puto ke hubo tsori
how nu luzoshiri moril kilu nu luzoshiri papetenu uke penye fni chekete uke penye fme do chekete po su nu lu kete su puni kete po pusa tigi luketo mori tigi je tigi values ko tigi standard tigi hallelujah tigi how vishe kete ogo buso ko sedi pete sili mori ogo hakro ko sedi tie ogo nutsepe me bali ke vi tie ogo krista me ke lunuri so sedi luya ogo su he quality o kete su hiu nu vorli to kete te yetsedi ogo ri luzia oke pele ke lunu oke penyo furi su zedi utsepe vi utsepe ko ogo ke hubu shiri tsepie sunu voza kete oke penyo fa medo Mogo su se Christian maturity, more Christian growth. Uke penyo fu ginu memie bagete. Mogo penyo fe oko petego burshiri how nu bagete pomedo. Ke krilamo na ogo michiu ke kridaliro. Ogo ke pelemie ogo michiu tigi bagete ho ke kridaliro. Ki zunure ogo ke krinyada zotu. Ogo ke leke medori ke krinyada zotu. Ki di nanu ke opete o ke leke kriga. Kidi nanno ko bete principles e philosophy o teachings o kapatadi ke kriga ke krila mo na o ko goal o ko hovaza ka tsu ke kriga tsala mo ko Christian me ko how city o ko miche tsu season mo sho ke tsa how bu chemelie o ko ke lunu puti petenu o ko chataba mo sho ke tsa how ginu macha pepi how ginu male how ginu huni ho krie ke tsa ngu huni ho ngu meje ke tsa how ginu pa ba mo sho ke tsa o ko benefit o ko kipuya Tigi voda tie iketse camera ho okobu tseso me dotsedi luri wari video ketseri sedi okotsumo ke huke rutsedi luwari video ketse ke kurise okotsumo diri tigi voda ke to camera ke ni hawe okobu lupe vile ke vi ke kose okotsede Krotopo Transparency International TIGD Germany nu non-governmental government modi Timi Krotopo Haiketsu Putsiyashi, Mu Kotsia Kazaputse Meta, Tichekapra, Global Corruption Perception Index, CPI, Corruption Perception Index, Haiketsu Putsiyashi, Tichinyekinyedi Tefuji, Uko country Kribudi, Hetata, Philidi, Hako study Tsersi, Mukesho Totatnu, Mehokor gets a Uko Point Kerr City, Kizuno corruption, Zakata country, Zakata, Musuginu, Procor gets a Talatonu, Somalia, Oko Keranu, Zakeranu, 1.1C, Afghanistan, 1.3C, Iraq, 1.5C, Russia, 2.2C. Pesotagenu Mohola Kersekete, New Zealand, for 9.4C, Kepenyo Totsakelia, Denmark, 9.3C. Moko CPI, Krotoho, Mehovo gets a honu, Oko. Hapo pusa kete kidzeno corruption ka tsat to country ko Protestants country ko si ke kilamo no ko secular government no ko hatsa kete su no ka tola su bu ko chatha kete tsu tsken kete morichi morsto o ke penye fa dio hayale kete su hakropo no ko kri ko chatha kete su ko hato shape tsia kete shigetala hakoe ka tsatho si ko thiki ki mi kete tiki jese dio ko jetse kete ko kiki mi kete 타분바스 이게 저거 메호사스게 티기 캐메라 하우 지수 크리스타 세고 깨서 하우 키키 즈노 켈루 하우 학로포 츠게 딜리타 모메가 아케 루문 켈 루누 하고 츠게 딜리타 모메가 딜리케비 하우 트랜스포메이션 시야 하우 츠게 디스타 모메가 깨서 오고 켈루 메호가 사스게 아이사야 레슨누 부스게서 아이사야 케르푸 소루하기 하기 미디투 Sotie te kunyo ze batatua mu kurie te menyo ze zetatua siro mitunyo losa mu kirinyo ko kezelitua ju nichinyo mi yupo tuo uko chatatua mitu mu tega keze hachutua uko nyunyo ko keze zutua siro losa e tudotui rugutsutua kenunyo yo neve ke rufaki moginu pome ruchutua mu te konyoyoe po jipie nevertiu pemutuo ukoe akamasa kijutugi ma bipesho mori bipeka wali lo je zikazau chufa ke batui jehova masito kijuchu
기주 개추 척겠둘라 롬이고 베시케스 레슨을 하긴 히게츠 뭐 퍼펙트 가사스나 베시케스 메페부 디에누 부어 오고 미누누 히즈베테 스와투어 게시바스 모타투어 테크르 무케크라 주 게메지케츠 바스 모타투어 마케리고 즈카탈라 이디 부츠시 시제 게디바기 게바우셰 하레 암하페테 척사소가제 시 스셰 리푸셰 하우 툴리제 하코케토 무펠레리케스 디에조케틀라 티기제 부바케츠 티기제 하우 케토 무펠레리케스 제게츠 오고 르카카사스케 오고 티기세디 오고 미체케르케토 오고 미체케자토 스디 티소니케 루하우누 오케 페뉴프 메도누 부디에제디 루케 오고 기즈노 루바케츠 하우 부파이노루모 부텔라우모 오고 티에 기즈노케 루 나푸케스키 비디 미포포토 기즈 페텔리 비푸비츠리리 지수 크리스탄울리 모리로 포케 루 포마밤보 케츠 지수 푸케스 르크카사스케 기즈노 비케 비페테세 오고 비츠리 조리 지수 크리스타밤 모리로 오고 켈루 오고 셰제밤 모케츠 르크카사스케 데리 오고 셰제 크리에 카자토스 지수 크리스타기 누조 psychologist ko puket me poe puto situation pukiki mi ke tapu no bashi sumo palia mosi de ke tolase pus jisu krista gi no nye ko ki zum hukuliete iketse oko ki pus talanu verse kerenu oko pette ko kunyebo oke penyo fum hozunu thado oke pelle ke lu hau wes sikilie seu vietsu da ke tsa ki ke mi di lusi ke tsa oke penyo fum hozunu thado oko mi cheri Uzakravile tu que su tsumodi. Hake vi hau zakrake vi hau arisa aviutselian nelie ari hau menguyelie que hau hudi oko peteri susuke nipu peje. Nipu kersho ke pelemie ke krotho ke hudinu. Jedo vodi nimesenu japutsu ke sepete nipubu jabie nye tsepresikiliu tse tiene ugo keze metsu ke cha tsilidi ke hubu tigili tsilido metsu ke chanu ugo rakras ken jedo ke penyofu dinu nye rtsekelie tigi temie tsekelie tuidinu ke penyofu lavor ke dio fe ke bagim hi kim hidinu ugo ke se ugo dodze upepi mu uti pe vodi ke penyofu ze ke se ke tula uti pe vozisi ugo suko se herkra ke sasdi ke penyofu ze ke rtsike Burma mie Myanmar nu che buti sho zge ze ugo te ze suko se siba ti sonye kre temie ke hiro liwa ba ke ze Zeri sisaba temie ke mezie ke zeri ugo Burma mi ze sisaba de ugo puti hanu Burma mi la ke zidi ke chatsake ugo puti hanu ke pelemie Myanmar nu ke bago Burma mi go lanu ugo ke zidi ke chatsake ugo missionary tsdi ugo su tsdi nu vodi japutse ke ba Reverend Sehumu pukikru river krasake Sashe unun ke krihu ribali ro uko suko sedinu nipuki uko meje melolie uko ke chatsili di ke hubu tikili tsilido metsuke cha tipe sotogi ke ba ke kri ke mesanipu mpezewe uti ke vi haupi heko tsdi ke pelemi bu ke kroto nke shunu ke perkro ke tse no suha nimu medo Hego puti haunu keze ke pekrodi nke shunu puti hauha pe vogelila mpezie nke shoma to hauha rudi nyonyogo ke pekro ke bapete no jabi tsikeli tsie hego ndinunu sikeli tigi temie tsilide tigi nzedi ke chachie Dike tula, hego ke selide, deri no lavor ke tuo, hego
su mera fake batui dinu kim hedinu hego ke lu how ha pe vos yasi nipu hego ke that ke kran ni ke chalanu ha ke kranu chomu smo ke cha ha ke kranu he chus ke zde ha ke kranu he ke lu how ha lu choli mo ke cha puti ke kari ni we che do puti how nu hego bu tiki themi chile ke ta kim he no la ke vor fe ke ba kim he dinu hego bu hego ke lu how ha ha kya nu pe vo ha kya nu chi da dio ke cha kim he dinu hego bu hego ke lu pe vo wa he che hego bu ti son he ndienu hego ra tsu ya ke za ndiego bi hego cha ta tsi di hego do ze hego ke sebie nze ke se ke to la hego bu hego ke lu hego ter tsi di lu se ke to no hego cross che hego puti hanu burma mi la ri ke ze di ke cha tsi ya we ke puti re ke ze je hego si se mu puti ha ke tsi nu non nyo nyo ke pe le mi ko reguli che ma doni vorzo shiri u ko bu mpelle ke tsunu ngi te fudinu o ke pelle se di ngi sili ke vi no nyo nyo ke pelle mi ko mi po ke tsu cross ke le tsi che yego missionary tsudi yego su tsudi nu nipu vodi njapu tsike dio reverend se humu puke kruri sedi mpele siawe che don nyonyo ko vordi nker shonu ke pekro ke li hazedinu homie vordi tetsahnu nu ke pekro le homie ke tiki nunu nipu nrasho badio no nyonyo ko mi puke tsa ragolie mu puti ke re hai ke tsitinu no zo shiri nipu nyonyo ko mi puke tsa tepe haununu nyonyokori ragulie mu hego bu hego ke tura hego ke bara hego ke vora hego bu nke ziu sedinu hego ke lu menyo silikivi no mi poke tsa cross ke le tje akya nu ke khoke tse cha ke kri ke tsunu la voda shiri hego ke lu bie njenu sidi jesu arhagilizanu chasiawe amen.